Good morning, ma'am. Masi tawdoise cover ko newspaper se ahamada masi headlines se kanwar India stands firmly with Israel's Modi tel ko neset nesharai se atakemate koigi kanogi Israel ki parliament ko Israel ki parliament mogi parliament meaning concept Prime Minister Narendra Modi se Israel chakre ko adu chappa matamsida kadawke harakanda free trade agreement adagi kari kara sign tawnanabagi ko adi partnership onanabagi ko sida paabada dum yawrakani koigi Abraham Accords anako Abraham Accords ana amasi yawrakani Abraham Accords na kaino harakanda koigi sign Israel na sign tawnabanebo ko Israel ga kado Israel ga UAE ga Bahrain Sudan duga Morocco ko moiga sign tawnabanebo masise kanada USA ga Israel ga moi kana tawraga diplomatic relationship lainanabagidamaktani ko sise Israel gi diplomatic relationship keneba sise Narendra Modi ni yamna hadi support tawa haitare ko Narendra Modi na panlaga ngangba ko aduduni Abraham Accord ado kay tasengna si chatpagi magi reason haitare ko chatpagi reason se kaina haragadi kuigi India ga Israel ga relationships fagalanabani ko maru oina India ga Israel relationships ko maru oina sise fagalanabani Narendra Modi na pangiba matamda huziki Gaza Peace Initiative USA na Gaza Peace Initiative tusu palli ko adagi free trade agreement sign tawnabagi matangsu palli adagi Israel da koigi India gi diaspora mayam amsu lay ko habadi India macha mayam amsu lay ba and also Israel gi Jewish macha koi India da su Kerala West Bengal Maharashtra da lay ko adusu maruni ba ko India Israel gi relationship ta defense ta kai yawgiba koina nainagibado khara nainabe ko defense ta Barak 3 missile Barak 8 missile ko Barak 8 missiles Heron drones ko adagi Falcons ko adagi adi atopada agriculture dasu kung high agriculture ke technology se Israel yamna fazana lay ko like koigi center of excellence Indo Israel center of excellence ko sigumba se agriculture ki daga lingkhat pa do adi agriculture da adagi mogi kanogi technologies yam layeba ko adi water gi desalination tawnabagi dagi drip irrigation tawnabagi technologies layeba ajudo koi India da poraknabagi su khanabani ko dagi marang choi mayam di pangram free trade agreement lay moigi da ko free trade agreement husik pawni sign tawna3 ko kano adagi DPI kana lay ko hadi koigi kanogi koigi digital tool ni ko sise digital tool ni koigi Aadhaar UPI connect tawnabai ko adudani so India gi Israel relationship ngarang so kana pangido ko relationship se dum yam chawna phana layeba ko ngarang chaina ko
ngarang India na Israel da tawriba foreign policy se kaino de-hyphenation policy ni kai haigibado aduga to de-hyphenation ko aduga to singwe ai ko next asidi cover se yamna kana tawba yami next amuk salase next akoigi Kaziranga National Park ta ko Kaziranga National Park ta akoigi bird census taweba sigi bird census tawa matamsida akoigi Eurasia dagi pairappa bird species new hai ko Margus alveolus hariba new hariba akoigi duck makalse masise pairaga chaktarakpa haitare ko pairaga chaktarakpa masi pairaga chaktabagi magi main reason se kaino haragadi climate change se climate change na maram oiraga pairaga chaktari ni sini ko climate change ado climate change tawbadagi sigi Margus alveolus haibase hana sum asaba jaga romda chaktara mane ko India ge asaba jaga romda but kano romda Assam da changale ko changale aduna tabadi climate change na maram oiraga tapalini haibda ta ai ni ko ado kaya masigi species list concern da lai ko list concern ko IUCN da list concern da lai ko aduga aidi yamna tangna phangbadi natteba ko aduga bird census to thiba matamda atopa bird species haitare atopa bird species khara yamna phangba se kaino bar-headed goose northern beadle aduga laser whistle duck guys sise phangni ko ado sigi bat specimen ning mo smew hai se paikara hang pe ma se karai dai no Eurasia degi migrator opani ko Eurasia degi migrator opani aduga migrator akanda adi indam da matamda migrator optene ko winter season matamda ko aduga sida da ta deni tariba mafam se kaino koina bill hai ko sta bill hai pot what do you mean by bill tasena bill se mai maming tholami ko bill hai se kaino haragadi aikoina oxbow lake to ni ko kogi lakes into haidi rivers maina chelamba river do karigumba sing yamna thuna chelakpa matam hai tari sing yam chawna chelakpa matam na sumaina ketang tenjalaga sumaina tenjalaga sumaina chakkiba matam da sidaida semowa lake semawidana ko adugi semowa lake to aduduna oxbow lake haise ko haidi ising je sumaina thek tana sumaina chalamadagi kadawga harakanda noma phadok flooding tawraga yam kana lakpa matamda ising je state ta chalaeba state ta chalakpa haidi ising je ko sumaina state ta chalakpa matamda masagi form tawba lake to sidaida lake ama form tawhodeni sidasu lake form tawhodeni bana aduduni ko bill harise bill harisida ayamba tagalle bill harise bill ma sidasu palli raumari bill ko dondua bill kan palli sidi kaina important oide hari singse Kaziranga National Park ta park ke manung chanba aide rivers in the town ko ado maroina koina khangya base kaino harakanda Kaziranga National Park haise kaino Kaziranga bu pantaragati Kaziranga Kaziranga bu pantaragati koina kai ningsingle ya harakanda ko maze national park suni national park ko national park suni adagi mase world heritage site suni UNESCO gi world heritage site suni ko si 1985 ta natural world heritage site challamani adagi tiger reserve suni mase aduduna kari species mongonda leiramba yai ko khwai maru oina one horn rhino ko adagi Royal Bengal tiger ko adagi Asiatic elephant su lai ko Asian elephant ko adagi wild water buffalo ko
adagi eastern swarm deer adagi maase karisu changge harakanda koigi wildlife international na important bird area important bird area amasune recognize tawiko wildlife international kaziranga se ko aduduna yamna kano tawi haidi kaziranga haragadi sigayse adum ningsingbya yare ko adagi next editorial da ngarang akoina nainagiba kari nainagiba akoina akoigi human papilloma virus to adudugi magi matangda sida editorial do irakpani ko ngarang akoina haigre habe revision tawrabada chahi 14 years ki makada girls da ko 14 years ki makada leba girls da vaccination tawdoini tawdriba vaccine se one dose ni ko one dose doini ko one dose ko adagi dose ama ka kaptoineba ko vaccination se aduga kadoga harakanda koigi masigi government ki initiative da kari government ki initiative da koigi you win habni ko you win initiative ni or mission in the Dhanush solution may ko mission in the Dhanush dose bana dula DOS ko you win mission in the Dhanush the social ko government initiative sida ko himena pe papilloma virus in the pida katang kapi sa kai gina nupada di kapse sa nupada kapo nupada infect tawde ko ado sisina infection thola kanda nupasina carrier oibadi yaeba ko aduna ni mase akoina human papilloma virus ina infection tawbase akoigi kari haini STD ni haise ko STD ni haise ke maramde kaina kan human papilloma virus se nupa adi kanoda nupana carrier oyeba nupana carrier or nupida naeba ko masisina infection tawla kanaga cervical cancer ko cervical cancer nahanba adagi genital red nahanba ko adugumba tawhali ko so se id sise infection ahamba tawbadi yam pana nagande but anira humna sum infection se hendulagadi sise thondeni ko human papilloma virus se ado sigi single dose sina adum kan mangame aduga kadoga harakanda vaccine dugi maming se ngarang so haigre vaccine se mapalomda puthokpa ko India da puthokpa vaccine lay mapalomda puthokpa vaccine lay India da puthokpa vaccine duna sir babek kawi ko sine indigenous ni ko aduga kano kari vaccine da atopa mana kari kuigi ngarang haigibda gardasil ko gardasil sina mapalongi global vaccine ni ko sina global gini ko global vaccine ni ko ado se global vaccine sini kanana putokno haragadi Merck na putokani aduga sisina survey by haisina Serum Institute of India na putokani ko adu heti si survey vac siga dagi kano siga gardasil siga phasal loko pekha yonadi atopada kano important oidre atopada di next ko demagogue salesman hai ko demagogue salesman sidesta hiring ise kaino haragadi koigi Donald Trump na koigi magi speech amakak ngangi speech ko speech se karam speech se kaida ngangun haragadi State of Union na lay ko so to haina ko so to da ngang speech da mana ngang ise kari ngang haraganda
maruoina first point that trade ke maramda ngangi magi economy siam hengatle kha khole kaina ngangi ko hadi kogi kari kara trade ko aina trade se apaba the economy pukhalakpa kudamoin harakan hana 2.4% leramdagi sorry hana inflation se USA की inflation से 9 दाइल लेरमदगी हुजिकती कया द चेंज तौरे 2.4 द चेंज तौरे काइना को अदेगी तारिफ से कोई कह है नि पनिशमेंट नि सिनि मा हाइ से को पनिशमेंट नि सिनि पनिशमेंट अदि कंट्री को दिमा तारिफ थम्बजे पनिशमेंट नि मोगी कोस्ट तो लवी नि सिनि को अदगी इमिग्रेशन से मान हैंडल तौरे काइना का पसक संगांगे immigration ya topa adi topa alien immigration adi criminal alien jing se takthokpada mana achoba role ma lawi sine ma haise ko adagi foreign policy da su foreign policy ki matang se mana ngang se kaina har kana foreign policy da su Iran ga wari sanaba di yai tobada bu Iran je nuclear investment tawdi shungya yaro shine nuclear weapon sabadi shungya yaro shine no nuclear weapon ko foreign policy da ko adudini magi foreign policy da masi se ko kana Trump ki doctrine ga sa haya khangai ko adudini ado sise Donald Trump nes man speech ngang se khwaidigi sangba speech oisu oigirni ko longest speech oigirni masi se na longest speech oigo Donald Trump ngam se kana USA ki history da next editorial nging se balancing faith dignity and constitutional rights si se koi gi faith dignity and constitutional right has kana faith china koi gi religious ka deni ko religious faith ni dignity si so koi gi woman dignity deni ko constitutional rights in secular rights in doni ko adadaida kari dawra hara kan si se sabari mala case ki doni ko si se sabari mala case ki doni si se sabari mala case ki se mama so in nei nagram ni kaya na nei hara kan na sabari mala case ki nabi menstrual cycle laiba 14 jagina 60 fawgi adai around oil punta bane adugi nabi sing 50 ra adugi nabi sing se Sabarimala temple da changhan base masi is unconstitutional oy hana haigini adugi case to matang da 2018 na rai bigre sorry 10 to 14 10 to 50 oy ko masi kido sise kariba 10 to 50 dalaiba women in the changhan da bai dai ko men entry se changhan da ba adugi changhan da ba masi is unconstitutional oy hana high criminal unconstitutional oy ko sise 2018 gi wari ni ko masi se amo review tawbane husik se review tawo tamda supreme court na review tawri husik se kan ko adugi matang adugi ne masi gi paw khabar da yaw ise ko editorial da yaw ise maru oina kogi secularism or religious ki matang da pot khara lay ko habidi essential religious practice ko posagama essential religious practice ne have se combine high doing ko posama essential religious practice essential ni integral ni religious practice amagi masi ni religious practice to tawna essential ni habidi article number 25 to 27 bawgi matung na ko gi India citizen se secular oibagi rights be den ko adudaida changadaba practicing se karam na sinimo ko dudo adi theologically akoigi just na secular authorities ke matung na akoigi religious texts ka to yenga ko laga
ko adudo sisi essential religious practice ko essential religious practice se masi sinebo ko gi usiki sabare mara case the seasonary se like just to na hire se kai no kanda adi usiki hire ba essential ko kano the temple manung the changan mado changan ma thing masi se essential oi ba religious practice na te hire ga thing mane masi se adulaida editor na haise masi se hoi yai ka sukai de essential religious practice se tawse ka sukai de bataw da bu hena phabadi anti exclusion test oina tawse sine ma haise ko anti exclusion test se oina tawse sine ko masi sina ka dong hara kanda masi sina akoigi systematic inclusion se ko so systematic inclusion exclusion ko masi sina systematic exclusion so kana tawni aduga stop ko impairing dignity ko sisina anti exclusion test na ka dong hara kanda stop systematic exclusion stop impairing dignity so mi gi dignity so kan gani aduga yamna exclusion ta haidi systematic exclusion ta ri basing se haidi mi ma'am group ma'am ama exclusion ta ri sing lim sidai su kan ngam ngani siniro essential research practice na lin na te haido sorok pudi anti exclusion te so na tawjesin mi ma'am ama khatok na magi torok po pot se tawjesin ko meaning di kaino hara kanda individual magi right se individual de pb ba haitare ko individual ki basic right se individual de pb ba not as a religion de yeng da haitare shida de religion de yeng idana kudamoina hindu hara ga hindu gi essential practice hara ga hindu khatang de yeng idana shida na haijina kana individual masa de yeng se ko religion da kem yeng oido ni du da individual masa da magi dignity da sopra ko magi kano da magi dignity da sopra ko basic oiba goods phangba da sopra dignity da sopra basic oiba good da sopra adu sok taragadi masi se unconstitutional oi adum high grossing high se ko meaning di adi hindu dharma da essential oi de na hangdu sorpudi individual dignity da or basic goods da oina yengaga tawjisini ko masi se ma hani se ko usi pawgi oina di kano tawdri habidi usi pawgi oina case essential religious practice ki case ta lagi se atopa case ai panjupan grema manga like Dawoodi Bora community gi koigi X communication and Malayko Tanthokpi religious practice ta moise Tanthokpa haitare ko hadi fataba thabak tawragani moise pura religious practice ta honnaba Tanthokpa adagi kadi Parsi women singi ko hadi Parsi women jingse karigumba atopa jati gi mi luhong taragani moigi temple da changhandabigi ka da tawebo ko adagi Muslim women khara su tawi like moksa dargan da changhandaba ko adugumagi case ma'am am chalaireba adugumagi case to siguma case solve tawge haragani si joina tawsin anti exclusion test oina tawsin haisiko yare atai atopadi kashu ka na important oide just aina khangi se kaina kana essential religious practice haise ko article number 25 26 27 article yam yawi ko hadi main oina 25 se ko 25 se ko aduga 26 ka 27 ka 28 ka budi text ka kano ga legre ko religious institution ga legre ba aduga 25 sina individual practice tawba yaba the profession religious any religious practice profession tawba yaba du ne ko aduga sina manage tawba ne ko manage tawba abandana practice tawba ne ba adu sise essential religious practice ta chandabra haidu sigida 25 26 ta yinga haiduri ne ko next
next के article the unpackaging the myth of safe bottle water in India. Safe water bottle हाइदि water bottle दा अखोइना इसिंग थक्नारिबा अखोइगि water bottle से हुजिक्ति यामना पामनारेको हाना हुजिक्ति water bottle water gi ising se yamna pamnareba ado safe oibra sinima haiseko ado unpackaging the myth of safe bottle kadai pawa safe oigi habduni ko ma hairiseko safe oigi habse key finding gi matung ina di yam safe oidre kaino haragadi finding gi matung ina ma hairise kaino ji brand ayam bhai tare ko brand ayam ba microplastic yawa thengnareba microplastic adagi brand haidi ko ayamba adagi even nanoplastic su yauna nanoplastic su thinare nanoplastic ko nanoplastic su thinare adagi chemical leaching su chemical kari leaching and chemical yakshan lai tare mo de ko chemical yakshan chemical khudam antimony ko antimony se catalyst ne sinamne plastic sumada and ko plasticizer khara su lai ko plastic kon tho hanbada phthalates masigu masisu haidi ising de yakshan ba thengnare habi water bottle sabada sinai ni ko antimony lo phthalates ka se phthalates adu masigi antimony phthalates su kaidawa hara kan ising de yawa thengnare adu ni ma haise ko the chemical leaching and haise nanoplastics and plastic machit yawa ko microplastics and plastic khara chawi nano sina khara pi to ko micro sina 10 to the power 6 ni the sim nano sina 10 to the power minus 9 ni ko 10 to the power minus 6 ni amazna 10 to the power minus 9 ni ado khara pikpa nanoplastics su thengnare microplastics su thengnare ko aduna tapadi अखोइगी हेल्थ याम सोलानी को येंगसिको सिगी माइक्रोप्लास्टिक नैनोप्लास्टिक से क्या याम सोनगे दो अखोइदा मरु आइना नैनोप्लास्टिक से माइक्रोप्लास्टिक से दी अखोइगी जिक्ते सो इन हाइ सके को माइक्रोप्लास्टिक हाइ तारगदी माइक्रोप्लास्टिक हाइ तारगदी 5 mm दगी हेन बिग प्लास्टिक से माइक्रोप्लास्टिक और अनि को मसीजिंगसे मरु ओइना करी दगी थोलके हारा कांदा कोइगी प्राइमरी सोर्स से कराय देना हारा गदि माइक्रोबिट्स साइसे कोइगी कॉस्मेटिक थाब दगे सिसिना बामा कनो दो लंगट्रिक लंगबा मसाम सा मकुप तो अदुदुनि को माइक्रोबिट्स को कॉस्मेटिक थाब दगे सिसिना बा अदुगा कोइगी इंडस्ट्री को मदा कोइगी कहनी थोइनगी प्लास्टिक से साइडत पर लेबको इंडस्ट्री पेलेट्स हाइ तारे को अदुगुंबा अदुदुना प्राइमरी सोर्स ने प्राइमरी सोर्स हाइबदि अदुदगी इराइ लाइन थोले सेकेंडरी दि हुसिकी प्लास्टिक बोतल जिंग से प्लास्टिक बोतल सेकेंडरी सोर्स ने को प्लास्टिक बोतल को बैग्स मोइजिंग सिना कदोमे हारा कांदा नुमित्ता संदा नुमित्ना याइबा मतंदा साबा मतंदा कोइगी सेकेंडरी सोर्स है ना पुथोरे मोइदेगी माइक्रोप्लास्टिक से पुथोरा पाई तारे को अदुना माइक्रोप्लास्टिक से सिगी सोर्स इन स्टेगी पंगे प्लास्टिक मोइसे सिना करी थोन गे हारगदी अखोइगी हार्मोन दा हाइ तारे को हार्मोन दा अकाइबा पीबा लाइक endocrine disruption को disruption adagi inflammation na su tholi ko inflammation ko adagi heavy metals ko heavy metals sing su moi microplastic mark so moi na puri e ko aduduna heavy metals ka ji cancer na han da thon da mateng yam pang ni da ko aduduni ado si microplastic yaw ba yaw da bra se kana na check taw do no tasem ba gi di food edi kano ga kaya kana na check taw do no ha ga di fasai na taw ga da ne Food Safety and Standard Authority of India sina tawgadaw nila du tawde ko fasagi kano sida su yawdi ba adi magi kay hani sida su microplastics as a pollutant ama oni yawdi ba ko asi sina su kadog hara kanda yan kano tawba tholi ko hadi fasai sina microplastics yawba yawda ba sa pasana check tawdi ba ko
ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯛ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏ PEP PEP ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ polyethylene ꯀꯣ terephthalate ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ polyethylene sorry PEP नते PET है वो कौन sorry से PET से कहीं ना polyethylene का जिसकी terephthalate सी सामने मतलब सिता जिन्हें सी थाम तब सिता नसागी thalate कनो जो चंग दुनिया बा को antimony से चंगी को antimony से चंगी antimony plus thalate से चंगी बा से प्लास्टिक साबदा चंगी पोनेबा सिगी एंटीमोनी से साबदा चंगबसिदा नसाई प्लास्टिक बोतल से साबदा चंगबसिदा कैटलिस्ट ओने चंगिनिको कैटलिस्ट ओने चंगबसे मसिगी पोतसे इसिंग दे यारो पथेने इसिंग दे यारो दारगदी अदि सिदी कार्सिनोजेनिक ओएबा हाइबदि कैंसर थोलिबा गमनेबा कार्सिनोजेनेबा अदगी मसिसु नसाई प्लास्टिक की टाइप ता अदि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन का थोन मंगमनेबा को इन्फ्लेमेशन का थोन मंगमनेबा अदुदना पेट से प्लास्टिक बोतल आदि प्लास्टिक बोतल सारेबा पेट से कोइने नुक्सा मा थक्तग नुक्सा दगे याम कोइने थम्बनो का हाइस नुक्सा द या हेलगा थम्बा फत्तिको अदगी कय हाइनी यामना आदि एक्सपायरी हेनबा बोतल इसिंग थक्पा फत्तिको अदुगुमसु फत्तिबा माइक्रोप्लास्टिक याम यावगलेबको अदु चेक तौगदबा बॉडी दुनदि चेक तौद्रेको अदुगा फसाइगी मखादा कोई अतोपा BIS अनसु अमा ले BIS ना करी पी हरगदि कोई ISI मार्क तो ISI मार्क अमा पीदना अदो BIS ना कोई पेट बोतल हाई तारे कोई प्लास्टिक बोतल से कोई IS 14543 है ना पी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की को ISI मार्क से बट तबदबो जी आईडी ISI मार्क थारगा सपोर्ट से फत्तबा पोतना याम ओइगल्लेको हुजिकसे अदुदुननिको BIS is the Bureau of Indian Standard हाइबनिको अदुगा फसाइ हैसेना द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मबानी से मिनिस्ट्री से मानदेको फसाइना करम मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर निको अदुगा BIS ना कदोगा kana consumer affairs food and public distribution निको अनि से मानदेको मिनिस्ट्री BIS ना BIS is कनोगी कनोजी के ड्रिंकिंग वाटर की मागी पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर सिगी मागी कनो पी बाय तारे सर्टिफिकेट आईडी और स्टैंडर्ड तो पी बाय तारे सिजे फाई फत्ते तो पी बा फसाइजना सिगी बोतल से हालेबा बोतल से यावे इसिंग से सिजा अफाब्रा फत्ताब्रा हाइदो चेक तौनबगी को हाइदि अखोइदे थकने फूड की मरमदा नहीं नबाय तारे को BIS ना नहीं नसिना अखोइगी प्लास्टिक से नहीं नबा प्लास्टिक बोतल वाटर बोतल्स को अदुदुनी नेक्स्ट के आर्टिकल था decolonizing and denobilizing science हाबको सिदेगे अखोइना खंगबा याबसे denobelize है कइनो denobilize है नोबेल प्राइज की ता अखोइना खले साइंस हायरगा साइंस ख्वाइदगी पोत फबसे कइनो हारगदी कोई नोबेल प्राइज ने नोबेल प्राइज फंगगा तारगदी साइंस की पोत तो यामना फजरे कायना खल्लेबा मदुना नोबेल प्राइज ता यामना कोई हाइदी नोबेल प्राइज से यामना कइनो तौनो खनबनो ओवर कइनो ओवर ओइना खनबदो अदुदुनिको denobilizing science आको मा इज decolonizing and denobilizing science अबदि कइनो हारकंदा कोई यामना साइंस से सिगी थाक से यौद तारगदी साइंस नतबदौना खनबदो but taseng wadi science habse kaino haragadi ke koina imagine tawriba science western country na nobel prize piraga du tawraga da tawraga madu ne hena science ne khandaba koigi survival mechanism da leiba farmers ingi science fishers ingi science ko craftsmen ingi science is science ne khanjisini grass people in khanba science yam pasaba editorial am di oi ko मतलब दमो कोई एग्जाम के वेनदी मानस लिस्ट पल्लीबा हये हंचित थोलकदरिबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ national ꯀꯔꯤ national science day ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠꯀꯤ ꯈꯕꯔꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ February 28 ꯁꯦ national science day ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ national science day ꯁꯦ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯅꯦꯕꯀꯣ ꯔꯃꯟ ꯏꯐꯦꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯣ ꯔꯃꯟ ꯏꯐꯦꯛ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯕꯤ ꯔꯃꯟꯅ ꯀꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ 1928ꯗ ꯑꯗꯨꯒ government of Indiana ꯃꯁꯤꯁꯤꯕꯨ 1986ꯗ science ꯀꯩꯅꯣ national science day ꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯃꯟ ꯏꯐꯦꯛ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯈꯥꯗꯒ ꯂꯥꯜꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ national kano haitare Mahatma Gandhi ki mapok numit or kanogi mapok numit kanogi Raja Gopalachari gi mapok numit dugi mapok numit children de pangtokpa ama sumain pang Gandhi jayante sumain pangtokpa mayam ama leidana ko birthday da pangtokpa do civilian gi birthday di November 7 re adudadi national science day se pangthokte ko mai birthday da na deba kano da neba magi Raman effect thokiba numit da ni ko adudani ko ado Raman effect ki se Raman effect namana to ite kaino Raman scattering duni ko koigi nuksa mangan na koigi kano se sky is blue or is kari gino ka habi do ko ma idi Nobel Prize phangiba nupani ma su ko physics ta 1930 da ko Bharat Ratna phangi ko atai di yare sidigi hayeng national science day gi maranda science ki article pasal sab yarakani adu do mu yengase ko adaga training LLM has kaineba ko India ki farm sing na kamaina LLM se train taw do ino LLM has kaineba large language model have ni ko large language model have the kaino code yamna yamba model AI model in large language model khara example pirabada koigi AI da ChatGPT adagi Gemini ko ChatGPT Gemini siguma ma'am six large language model ngata ni mo moise moigi language haitare moigi language moida season eba code ki masing ja haitare ko code ki masing or brain cell gumani ko like code ki masing se kya no haragadi more than 100 billion haitare ko adugumba 100 billion hina yawe mo the same eba codes masi sina learning to holli neba moida information pira ga learning to holli neba ado ko India ki su large language model ama puthokre kari maming ko is servam AI ko se government na puthokani ko sigi mamang da Bangalore ki startup amana servam AI se puthokani sigi mamang da koi gi atopa pot puthoki ba haidi khara piktha bai tar servam AI city khara pieba ko servam AI gi chawai chang se ChatGPT hoi di kaya chawge hara kana ChatGPT hoi jidi ko trillion yaweba trillion 1 trillion truth 1 yaweba ko trillion yaweba dubu akoi gi LLM si akoi gi servam AI city kya yawge hara kana model ani puthoi ko 35 billion ko kitang wali ma se ko 35 billion amana 105 billion ko kitang PE mo bane sines khara sawi ko model ani puthoi se compare ide dum tawba yai ChatGPT hoiga dum comparison dum tawba yai kon Gemini Google Gemini ChatGPT hoiga dum compare tawba yai sum ide mo is medium size ne na dum khanai ko medium size ado si pi aga hena thabak haidi thabak se hoi large oine yengmadi ngamroi but thabak ti thu doini ko pi aga di thabak thu doini faster oi doini ChatGPT digi faster oi doini kadoga hara kana adugi maji kadoga local language ka su yam sana doini habidi ChatGPT se local language ka sana deba adudana akoigi sigi sidi akoigi isagi uba model ni na servam AI sidi akoigi local language ka chana ga ni ko
gyan tare ko aduduni aduduga kadoga harakanda atopa model khara su lay like koigi India gi oiba tongan tongan ba atopa model masa masa lay like Bharat Jain kind ko Bharat Jain je nan kano to puthokrabani IIT Bombay na puthoksamani ko IIT Bombay na ko masi bidi kari gino haragadi koigi education and healthcare gini ko education and healthcare yam PE ko madi yam PE habidi magi model se mangon fit tawri 17 billion katani ko 17 billion katani adagi atopa masale ganani AI na ko sisu Indian model ni adu sisu na text to speech ni ko text to speech ko text whisper hai na ChatGPT gi na whisper hai na maming thole ko text to speech ki se aduga kadoga kana ko India gi di ganani AI sise servam AI se tholak tri ko adi free model na tholak tri adun season na ya tri do ko adi thola gan season na ko se servam AI ga puthore ba de indigenous ba smai puthore is kari marang ino hara ga de ko India gi ina target che kai no hara kanda ko isa gi ba AI puthok sa ba ko isa gi ba AI tamba aduduni ko tamja ba aduduni ko gi ministry of kari kanani information technology ko adudugi makhanda so electronics and information technology so atopa sidai da tamama mamang da ina krabade explain tawgrabani tamama khak yawi inference ko sise inference amutanga explain tawronge ko inference is a kind of mamang da sai high gravity ko inference is a kind inference in AI the inference is a kind of ko since inference of the kind of the process of teaching AI sibu tak pado ko si process of teaching AI sibu inference ko iba since mo khakang ya ko next carbon capture and utilization technology carbon capture is the carbon capture tauba se makhal id ani shui ko carbon capture tau koina carbon capture je kadawi tau do industry ma le industry ma le sida koi gi carbon dioxide yabu mai khu me ma industry da mukai mai gi thadorok to ne sida sta koi gi technology am season ra ma sida thadoi ba carbon dioxide che reduce tau do ne kai na ha ga di industry aya ma se carbon dioxide ya release tau ba aduduna pollution global warming je thon dana ba hojikti green energy green field kaina tawnari dana ko adu isigi industry digi tholopa pot che green ohe na bagi dama ta carbon dioxide che absorb tawna ba koi gi mechanism khara leba mechanism or koi gi ke hai ni technology hai tare ko technology se makhan ani shui CCS hai ba ma CCU hai ba ma masi nei na dise ani je ne ba CCS ka CCU ka se ba CCS aisina kaino ba CCS aisina koina carbon capture and storage hai ba ko masi jina ka dog hara kanda carbon dioxide che ka dog ba koi gi store to de ne permanently store to de ne ba ko sise carbon dioxide che store to ani karam mo store to ne hara kanda underground adi geological soil walan ni bai wai ko hadi carbon dioxide aduga amana ka dog hara kanda CCU sina kai carbon capture and utilization sisina yam phai ko sisina carbon dioxide se lem na makhan da ba amuk sisina ba ta carbon dioxide se kari da mo recycle da mo ne mana ko recycle ta bone ma se raw material ona season de ba raw material ina karam bagi full coal gi ho gera amagi ho gera sista raw material ona season de ko raw material ado India da di akoi CGM na season na honari ne kai na har ka de koi
carbon dioxide in India carbon dioxide in India the yamna problem available carbon dioxide se haidi third largest producer ni largest third largest producer ni ko adagi akoigi India gi target se kedo hara kanda India gi target hai target se akoigi 2070 dadi kedoba net zero emission net kariba zero emission emit tawtabadi yaroi thadoktabadi yaroi ko thadok taraga su industry amada mana thadoreba carbon dioxide singse loina ma absorb toraga carbon CCU do onthoga utilize tawba ngam taragadi raw material do onthoropa ngam taragadi net zero emission se phangdine aduna CCU je yam develop tawdaba yadiba ko India gi oina hadi any industry ama linkapa matamda CCU se install toraga CCU se hapaga kana tawdine ko hadi adoi taragadi carbon dioxide se yamna handarani ko 2030 da su goal ama lei 2030 da na kadoba 2030 da na koigi kahani carbon intensity je 45% handaba adum se lei ko 2030 ki target ma'am am se lei 2030 ki target sing doi habet panjalam ge ko 2030 ki atopa target ni ko carbon dioxide khatangi natte haidi 500 gigawatt ki renewable non fossil renewable energy hai tare ko non fossil energy sungba ko 2030 paungi ma 50% je renewable energy degi lahanba ko adagi carbon emission se one reduce carbon emission by 1 billion hena hadadba 1 billion ton ko aduduni mai ke target ato pa higher 2030 ke target se ko adu 2070 se na net zero emission adu dum se kang sise cop 26 ki magi target to ni ko sise cop 26 ta logi ba target to okay atopa next ama mo yeng se cd NCERT gi ne moi gi NCERT gi direct ta NCERT gi direct ta koi gi judiciary se corruption to na harak pa gi Supreme Court na sumo to haidi moi masa gi court ta contempt hai tare ko court se phatte na nga pagi masa gi case masa na lokhat chabani ko sidaista lokhat Supreme Court na local ini Supreme Court na local pagi smaina local pagi magi article do khatang ningsing ga dum yare ko haidi karamba article no magi masagi constitutional basis ta local ko Supreme Court kina article 129 ni matungina haidi article 129 matung ina masagi haidi masada koi gi court contempt torok hai tare ko Supreme Court ta koi na phatte kote ka harak pase or Supreme Court ta la na maran si ba hai tare ko adu ko batau pase sigi kano se loction me high court kina 215 ni ko adu dum ka khango yare adagi sisina sisi important oide sisi kan tho ase ko important oide adagi satellite miss orbit sisina akoigi satellite kara PSLV satellite kano do mang magi do adu gi dini ko sise kano ni satellite PSLV na te kano gi satellite ni NBS02 navigation satellite sise mathak yawba ngamdana adum kairaga tarakramni ko satellite ko kara January 2025 January da sise kanona launch tawbani ko GSLV na ko GSLV F15 hai ko seasonal F15 hai seasonal launch tawbani rocket cha ko adubu yawba ngamdana kaigi bu ko mai ki kano se haidi mafam do yawba ngamdana adudaida akoina si kaida bisidi this is a governance policy governance ki matang ini adudaida akoina khangba yabse se pai khagi oina di khangba yabse kaino NBHM se kaino GSLV se bi khangamani ko geosynchronous satellite launching vehicle have ni ko geostationary has right geosynchronous ka geostationary ga khangamani ko ado NBS ai se kaino ba ko NBS ai se kaino NBS ai se
kaino adudumaga kharang ko NBS hai sika atopa ma ka su lairi ko NBS NABIC sisina kaino NBS hai sina kaino sina ko NBIC sina kaino haragati National Navigation with India Constellation sise akoigi kaino ni ko India gi oiba indigenous akoigi GPS ni ko haidi regional navigational satellite system ne India gi kaino ni ba GPS system ne ba sise satellite kya yaoge haragati 7 satellite yaoge ba ko haidi satellite sida 3 amana geosynchronous ni ko geosynchronous orbit oitoi aduga 4 amana geosynchronous oitoi aduga 3 amana geostationary oitoi ba aduga NBS haisina ko NBS haisina kaino harakanda koigi second generation oidoi ba sise thagatpa loigre ko NABC sise thagatpa loigre ko NBS haisina sina second generation haidi moija thagatpa loigre kanda sisu ngasai sigi constellation sida yaudoi ni ko aduga mana kai haige mana mahut chindoi sina kaino harakanda IRNSS haina satellite ariba khara thagatkiba adugi mahut chindoi ba kano ni ko koigi sisu ngasai akoigi India gi oisaba masagi regional navigation satellite ki mahut chindoi ba sisu ko indigenous ngatane anima NBS yarani ko dagi KF 3 norms ko KF 3 norms ai se kaino adudo haram ko koigi electronic vehicles laidana ko electronic vehicles ki norms kara lebe electronic vehicles ki EV sing ki norms kara lebe norms sing judi akoina taramani koigi kadawa kanona piba koigi PMO na piba KF final leba KF sise 2000 kano dagi sanarak tini ko KF 3 gi norms KF se mathang lai ni ko 3 gi norms si 2027 dagi chana dini ko KF habidi kaino haragadi akoina corporate average fuel efficiency gini ko fuel efficiency ko sise ministry karambagi makhada BEE energy gi oina di BEE ko BEE haise karai makhada power gi makhada ni ko Bureau of Energy Efficiency Ministry of Power ko atopa ju yawi Ministry of Heavy Industry haina ko adu sisina karina KF haisina ko KF haisina sisi KF 3 norms ko aduga amana atopa amana kaino harakanda koigi sidi mayamna mayamna loi tanaramani koigi BS Bharat States hai Bharat States hujik kya dalai koi Bharat States 6 dalai bani ko 6 Bharat States 6 yaura bani ko koida Bharat State BS States hai sisina kadoga harakanda koigi ani sigi kenab ju sai harake ko PMO na kano topusina koigi sisina corporate kini yung corporate hai se corporate habidi kaino industry gini ba sidi koigi kai haini industry na ingadaba rule ne basina industry na koigi haidi gari makhala ma sare khalase industry na gari makhala ma sara pama tamda moina ingadaba energy gi norm tu ne ko adu kadang khango ko manu yam ka haina sanjan so yani ko aduga sisina Bharat States 6 ina
कोई कनो से कनो ना इनगदब हाय तारे इंडिविजुअल कार जिनसे इनगदब नोम तो इंडिविजुअल कार जिनसे को individual car जिनसे इनगदब नोम जिंगे को हाइदे को BS 6 की नोम से इनगदब निसिने को अदु इनदब हाइदे कार जिंदा individual car जिंदा इनगदब नोम जिने सिना industry ने इनबा हाइबदि कनो मोगी कार मैम अमा लेन कार पुथुइदना खुदा मोइन हायसे इंडस्ट्री अमा लेन महिंद्रा हायरिंग कलसे महिंद्रा ना इनगदब नोम ने महिंद्रा कंपनी जिने इनगदब नोम तो ने महिंद्रा कंपनी जिदा कार मखन मैम लेरंगनी कार दना ति मोइदि लोयना गाड़ी मखन चाम जनी मोहिन लेरंगनी अदुगी कार जिंतुना पुलप पुंजलकान एवरेज ओइना क्या ताई हाइदि मागी एनर्जी एफिशिएंसी तो क्या ताई खोले का हाइबदो सिगी केप सिगी रूल सिगी मतुइना इंदुइने बको सिजना कदोगे हार कान महिंद्रा की कार में हम लेरंगनी मागी कार दो खुदा मोइन हायरसे कनो बोलेरो हायरिंग कलसे बोलेरो ना इनगदबा स्टेज तो अदुदुनी बसिस इंडिविजुअल कार की ओइते बको अमसिना को अने अनीसे अदुगा BS in सिजना करम मिनिस्ट्री गिनो हायरगदि मिनिस्ट्री अनी सुसु मानदे को सिना भारत स्टेज 6 ina karamba ministry ga makhada lei ga kana ministry of environment forest and climate change makhada ko lei ko bharat stage 6 ina ministry ani sisu khenai ko aduna sisu khangsan mada kana ni ko aduga Chagos Island mamang da explain tawgram ni ko yam sangman gi do ya Chagos Island se kon kano doras समझलसे चाको साइलैंड से कोई मॉरिशस कोई इंडिया की इंडियन ओशन द लेबनी को अदो हुजिक से हाइपेट सम हायरम अदको यूके ना हाना पाइरम बनेबो को अदो मॉरिशस सपीरने ना मॉरिशस सपीरने ना को तौबनेबा मॉरिशस सपीरने ना तौबने अदुदा द यूएसए जिना थिंजलइबा यूएसए जना मखुत लामजलइबा थिंग पिथो किनु फुट किनु कायना को अदो तसेमबगीदी सिसे अखोइगी यूके ना पीरनी ना लाउथोख्रबनेबा को होल द थंगरेबा जिक्से मुको सि कनो तो होल द थंगरेबा को अदो यूके ना कनो चागो साइलेंट पीरदोइनी कई मरंगिनो यूके ना पीदोइसे हारगदी मोइना आइलैंड अमा लहौरेबा को मोइगी याम कानागदबा आइलैंड अमा लहौरेबा करी आइलैंड यूके ना लहौरिबा आइलैंड जी मरिंग ममिंग जिन कइनो हारगदी Dago Garcia हाइसे माना लहौरेबा अदुदुगा मॉरिशस पीरिसिना अतोपा आइलैंड खुदिमक चागोस आइलैंड मोइ चाम मु हेन लैको चागोस आइलैंड जिक्जलोइन पीदुनि अदुदुनिको यारेस देस्ता सिलालो सलागिन सिगिदी थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे